Možda zvuči ludo, ali već 3 meseca, svaki dan, i to 3 puta dnevno, čitam istu knjigu. To je knjiga Najveći trgovac na svetu Og Mandina. Ova knjiga ima posebno uputstvo za čitanje. 9 drevnih svitaka koji se čitaju na određeni način. Ujutru, u podne i uveče, tokom 30 dana za svaki svitak. Poenta nije da je naučim napamet, već da postane deo mene. Svaki put kada pročitam isti tekst, otkrijem nešto novo i gradim snažniji, pozitivniji stav. Nije reč o pukom čitanju, već o promjeni načina razmišljanja. Og Mandino podsjeća da nas uporna svakodnevna primjena onoga što čitamo zaista menja. Želiš drugačije rezultate? Potrudi se da ponavljaš i živiš ključne principe. Nekad je dovoljno da se posvetiš jednoj knjizi i pustiš da ti ona promeni život.